Thousand Hills Empire nk'ibisanzwe. Icyumweru cyiza. Erive, amakuru meze ute? Ndaho ndakomeye nta kibazo mfite. Rayon Sport ibashimishije rwose. Abafana ba Rayon Sport bishimye cyane kubera ko babonye intsinzi kuri mukeba w'ibihe byose Kiyovu, kubera ko ni amakipe ajya kungana, yashinzwe mu bihe bijya kungana, amaze nibura imyaka iri hejuru ya 50-60. Ubwo rero uhita wumva ko ari amakipe y'ubukombe kandi makuru. Ntabwo byari byoroshye, utavuga ngo yayibonye ukagira ngo biroroshye. Kiyovu Sport yagize ibibazo byo kugaruka muri retour, ihita ihura n'amakipe navuga akomeye, harimo APR yatsinze ibitego 2-1 na Rayon Sport yaje kwitsinda ibitego 2-1, aho igitego cya mbere cyatsinzwe n'umukinnyi akaba shusho w'abareyo yitwa Fanganye bamubyinnye ariko ngo ngwino urore cyane yabakoreye umuti. gusa cyishyuwe n'umuwinga wa Machachari witwa Masengo Tansere w'umukongomane. Ku ruhande rwa Kiyovu ni umuhanga, ntabwo azakina icyiciro cya kabiri niyo Kiyovu yaba imanutse, ariko ni umuhanga cyane, amakipe agomba guhita amugura. Ubwo rero byabaye igitego 1-1 kuva ku minota 37, barangiza igice cya mbere ari igitego 1-1, batangira igice cya kabiri ari igitego 1-1, ariko ku minota 68 Iraguha Haji aza kubona rwose igitego cyiza cyane. Rayon Sport bitahukanye amanota 3 uwo munsi, ibishyizemo amanota 6 hagati yayo na APR. Ariko bivuze iki kuri iyi match? Iyi match bivuze ko iratuma APR igira igitutu kuri match iraza kuyihuza na AS Kigali mu kanya saa 12. Kandi iyi match ya Rayon Sport na APR isize ikintu gikomeye. Land irakomeje kubera ko APR ntiyakwemeza gutakaza kuri AS Kigali imaze kubona ko mukeba Rayon Sport yatsinze. Ubwo rero bivuze ko akazi gasigaye nako turaza kureba uyu munsi hagati y'ikipe ya APR ndetse na AS Kigali, zirashakirana na Hozo saa 12 kuri stade regional Nyamirambo yitiriwe Pere, cyamamare Pere Stadium. Ubwo rero nicyo twavuga kuri Rayon Sport yabashe gutsinda Kiyovu Sport ibitego 2-1 gusa. Biratuma Kiyovu ikomeza kujya habi nkuko twari twabibabwiye. Kiyovu iri mu kipe zimanuka ko ubu ngubu imaze gukina imikino 17, harimo imikino 15 n'igice cya mbere cya shampiyona n'imikino 2, ariko muri iyo mikino yose ifite amanota ari munsi y'imikino imaze gukina. Sinzi niba iki kintu uri kucyumva bime. Iki kintu ndi kucyumva cyane, ariko buriya Kiyovu irazira iki? Kiyovu rero kugira ngo uvuge ngo irazira iki, byaba ari ibintu byafatirwa deba ndende, gusa igikomeye izira ni ukwihenura ku bakire. Abantu ntabwo bazi neza gufata neza abakire. Kiyovu yihenuye kuri Juvenal wari perezida wayo. Ubwo rero urumva ko bitari kuyigwa amahoro kwihenura kuri Juvenal, ntabwo byari kuyigwa amahoro. Kiyovu rwose ubu irimo irabogoza, ifite perezida wibera muri Canada, ubona atabyitayeho, ayiyoborera kuri telefone. Harimo abantu bibera muri Kiyovu bameze nk'abayinyunyuza gusa, ukabona ko Kiyovu rwose manager we ni umudiaspora. Birababaje kuba umuntu yayobora ikipe ikina shampiyona mu Rwanda, igakinira mu Rwanda kuri stade zo mu Rwanda, yibera hanze muri Canada. Ntabwo ari ibintu ubundi bikunze kubaho. Ubwo rero icyo twavuga kuri iyi match ya APR na AS Kigali biraza kuba saa 12 kugira ngo abantu tubahe update twihuta. Mu mikino 10 iheruka guhuza aya makipe yombi, APR FC yatsinzemo 3 banganya 5. Ubwo umukino wa shampiyona uheruka kubahuza nuko Nigena Clement yatsinze AS Kigali, igitego cyatumye babona APR ibona amanota 3 y'uwo munsi. Ni umukino wa match ale. Muri ya mikino ya run ndende APR yari yanditse ivuga ko bibaye byiza yakumvwa kugira ngo bayigabanyirize imikino, ariko Rwanda Premier League na Federation babwira ko ibyo bidashoboka. Uko tebi imeze, Rayon Sport yagize amanota 40, APR FC buri umukino umwe igira amanota 38, AS Kigali iracyaraho n'amanota 29, Gorilla na 26. Izo kipe eshatu zose zikurikirana n'ubundi zo ziracyabura umukino, zifite imikino 16, mu gihe izo zindi zo zifite imikino 17. Rayon Sport ifite imikino 17. Saa 12 rero stade Pere stade y'abafana ba APR mwe muhari kugira ngo mubashe kuyuzuza. Nicyo twaba tuvuze kuri
updates zo mu Rwanda. Tukirukankira hanze mu Bwongereza, Arsenal bigoranye, Merino wayo yayitabaye ku munota byageze ku munota 80 bikiri ubusa ku busa, irimo ikina na Leicester. Twe twabaye update uko byari bimeze igice cya mbere kikirangira, byari ubusa ku busa. Leicester yari itsinda rwose, King Power kumbehe yayumvaga itari buhatakarize, ariko Arsenal nk'ikipe nkuru yakomeje pushinga yaburaga frontline yayo, ibura abataka bayo bose bari mu mvune, harimo n'uwavunitse sezo yose yitwa Kai Havertz tazongera kuboneka, ariko Merino yaje gutsinda igitego cyiza, yewe barongera risubiza mu minota 83 ndetse na 6, ku buryo byaje kurangira ikipe ya Arsenal ibonye amanota 3 nubwo bitayoroheye. Ntabwo yari amanota yoroshye, ariko Arsenal nk'ikipe nkuru yihagazeho ibasha kuyatwara yose uko ari imbumbe. Ibi bivuze iki? Ibi bivuze ko birakomeza umukino uri uyu munsi, aho Liverpool irabiseruka, kurumva nizo kipe ziri guhatanira igikombe. Liverpool iraza guseruka rwose uyu munsi, bivuze ko rero match y'uyu munsi ya Liverpool na Wolves ntabwo iraba yoroshye, birayiha akagufu bitume ikomera. Gusa umunsi w'ejo ntitwabura kubabwira ko nubwo habaye match nyinshi muri Premier League, ntitwabura kubabwira ko n'ikipe ya City yongeye kwisubiza icyubahiro, itsinda ibitego 4 ku busa. Inkuru irimo nuko Marmoush nyuma yo kugurwa muri phase retour ngaze yongera imbaraga kuri abahungu wa Pep Guardiola. Marmoush yongeye kugaragaza ko ari umukinnyi w'umuhanga rwose, atsinda hat-trick, niyo hat-trick ye ya mbere yatsinze muri Premier League, ikaba na hat-trick atsinze. Ibitego 4 ku busa rero Newcastle yarasebye, kubera ko izi kipe ko ari ebyiri zarwaniraga n'ubundi umwanya muri Big 4. Ubwo rero City niyo yawutsindiye itishyiramo n'ikinyonyo cy'amanota 3. Ubwo Arsenal n'ubundi uko bimeze iracyari ya kabiri nyuma ya Liverpool. Liverpool itarakina na Wolves, ubwo amanota arimo 8. Liverpool itakaje, abafana ba Gunners babyungukiramo, maze asigaye bakigaragaza nabo. Niyo update twaba tubabwiye. Gusa hari indi match ikomeye irabera kuri stade ya Tottenham, aho Tottenham iraba gukina na Manchester United. Nabo baraba bari guhatanira mu myanya ya 10, kuko Manchester ubu none hagiye ku mwanya wa 14 n'amanota 29, mu gihe buri umukino umwe. Everton yatsinze ya David Moyes irimo vuno muheki yongeza undi, yahise izamuka rwose igira amanota 30. Tottenham yahise iba ku mwanya wa 15 n'amanota 27. Bivuze ko Man U nitsinda irahita igira amanota 32, igaca kuri Everton, igaca kuri Crystal Palace, ikajya inyuma ya Brentford. Ubwo ikindi bivuze nuko Tottenham nitsinda nayo irahita ifata umwanya wa Everton, ahubwo Man U ariyo yisanga ibaye ya 15. Ni match ikomeye rero turaza kureba saa 12:30 uyu munsi. Urumva aba bantu baraba bari kureba match ya EPR, ariko banaterera akajisho bareba na match ya Manchester United ndetse na Tottenham. Nizo update twaba tubabwiye muri Premier League. Handi twajya ni muri La Liga. Twajya muri La Liga tukababwira ukuntu ikipe ya Real Madrid yarayigaritse. Real Madrid yagayitse. Ko utambaza impamvu mvuga ko Real Madrid yagayitse. Yaba yagayitse ku buhe buryo? Tekereza Real Madrid irimo ikina no kuvuga ngo match nakwita agapingane, ko buriya izi kipe zo muri Espagne ubu ziri muri rani ikomeye cyane. Real Madrid yarushaga Atletico Madrid inota 1, nubwo bose bagayikiye rimwe, bose banganya match zabo 1-1. Inkuru irimo rero wenda nziza ku bafana ba Real Madrid nuko Mbappe yatsinze, ariko Osasuna, ikipe ya Osasuna ntabwo ari ikipe igomba kuza rwose igaragara imbere ya Real Madrid kwa Osasuna bakanganya igitego 1-1. Gusa Real Madrid ikomeje kwikoma abasifuzi, aho Jude Bellingham yahawe ikarita y'umutuku kubera kurekarama. N'ubwa mbere byabaho ko umukinnyi arimo arekarama bakamuha ikarita y'umutuku. Ama penalty menshi bimwe, Carlo Ancelotti nawe bamuha ikarita ngo kubera ko ngari kurekarama ngo bajye kureba kuri VAR. Real Madrid kuva yagira na beef na UEFA yaba no muri Champions League dusigaye tubibona arbitrage ntikibagendekera neza. Hari umuntu rwose wayitanze arbitrage ya Real Madrid ntabwo kibagendekera neza. Ubwo rero Real Madrid nubwo ibyo byose byagenze gutyo, inshuro zirenze 4 bagusha abakinnyi ba Real Madrid muri box, byarangiye n'ubundi ntacyo bitanze, kubera ko Real Madrid batigeze bayiha agaciro.
Indi kipe yagayikaga Atletico nayo inganya 1-1, gusa ariko yakinnye igice kinini cyane cya match ari abakinnyi batuzuye, urumva ntacyo byari bitwaye kubona inota rimwe urimo ukina n'ikipe ya Celta Vigo. Ntago bikabije cyane nko kuba Real Madrid yo yatsindwa na Osasuna, nubwo nayo yamaze igihe kinini cyane Jude Bellingham atari mu kibuga. Ubwo rero sinzi ikibazo uburyo kiraza gukemuka. Real Madrid iri kuvuga ko ikomeje gukomporeninga ko basifuzi, sinzi ukuntu ikibazo kiraza gukemuka kugira ngo abasifuzi bongere bibuke ko Real Madrid ari ikipe y'igitinyiro. Gusa tutavuye muri La Liga ntago twabura kubabwira ko amakipe yesuranaga, urumva twavuze Real Madrid yarimo inganya na Osasuna, Leganés inganya na Deportivo Alaves, Villarreal na Valence binganya, Atletico Madrid inganya na Celta Vigo. Bivuze iki? Bivuze ko match enye zose zabaye kuri uyu munsi zose zabaye draw. Urumva ukuntu bitangaje, match enye zose nta kipe n'imwe yatahukanye amanota 3 ku munsi wo kuwa gatandatu. byari bigoye cyane, Byari bigoye. Rwanda byatewe na Saint Valentin. No kuvuga ngo Real Madrid ifite amanota 51, iracyari ya mbere, Atletico na 50. Barcelona itarakina umukino wayo ifite amanota 48. Barcelona itsinze uyu mukino, tubibutse neza ko yahita ifasha Real Madrid igahita igira amanota 51. Bivuze ko iyi rani yaba ikomeye. Real Madrid ifite 51, Barca ifite 51 na Atletico ifite 50. Byaba ari ibintu bikomeye rwose, ntago byaba byoroshye. Nicyo twababwira muri Espagne, naho mu Bufaransa habonekaga imvura z'ibitego ku match atandukanye muri Ligue 1, ariko inkuru irimo no ko Paris yongeye gutsinda igitego 1-0, ikaba ikomeje kuziyoboza inkoni y'icyuma. Izindi updates rero nakagaruka tuyagenda tubaha ama updates ko amasaha ari bugenda aza, udushatse kuzikombina hamwe kugira ngo tuzibahe muri aya masaha zitarazaho ivumbi. Mu kanya turagenda tubaha n'izindi, kandi mwakoze cyane kuba mukomeza kubana na Thousand Hills Empire. Ntimugasibe gukora subscribe niba ubona ubaye interesi n'ibyo dukora, usharing ibyo dukora, uduhe like, uduhe comments, tubwire ibyo twahindura kugira ngo bigende neza. Kandi tubashimira tubikuye ku mutima kuba dukomeza kubana namwe. Updates, sports updates nakagaruka, ndetse n'ibindi biganiro hano kuri Thousand Hills Empire.